Afrika unkontomba simdabalanga sami uma ngaba simthanda imvumane evunywa lasemelika uba ngisho Obama oyivumile umthathu ubulala insizwa wazala ingene ezolo mfana okahla kwasamendo kuyakwazi ukuvika mfana oshaya inyango zola shabana mfana oshaya isangoma zophulaphi usithela phezulu kwenyono kuyobuya kusemhlabeni kuyawufika phansi koziswa bethi ngeke usibambe isithatha inkamenkulu esanqasha kunjalo nje ganza kwethu ungizwe umlando wasemachunini lo the president of the Penca Nation ngimi lapha phambi kwenu ukubonga kakhulu ukuthi ke ningeseke ngayo yonke indlela ekuthenini ngihambe ngiyele emtubatuba kwaMsani emdlalweni wamanzi ngiyolanda ubukhosi bami kade bubanjwe ke insizwa lapho UK Mthetho UK ke inyakanyaka esidudla lesiyana ngibona ukuthi mina kalandele lesisidudla sakwangubani to Cliff Governance ahamba ayobhubuza amafutha lapha eLadysmith njoba ungubane lona usigibele imhlola ezosilethela umhlwehlwe wakhe esiwubuka live lapha kumabona kude emafonini le nto le traumatizile nje akudle ngisho ukudla nje trauma le yana nje o7 liter amafutha lana obuhosha kuleli yabhavu clean governance ngubani ngakho ke no K ke udingakalayo lapho ngoba inyama iyabulala amafutha ayabulala ngeke uphile isikhathi eside mangabe umuntu osebenzisa inyama kakhulu ngakho kubalekile ke ukuthi ukhe kubuyisile ubukhosi bami ngoba futhi bengembambisile egameni lokuthi abe admin yamabhinca kodwa futhi ngizokwenza sure ukuthi uyangena kwicabinet yamabhinca ngoba ubalekile uyadingakala futhi nalobu umkani bakhe abenzile enkona nesikhundla sami umnsizwa lobabenzile ngiyabuncoma kakhulu ukukhe kodwa ngeke ulungu mfana semncane ubonyele ngigijima ngamashi lapha na ngikandavula waze washo wathi bengathi agijima kuwesifubeni yabona wakijima unzuzo wayoqasha umfowabo wakhe wakijima lapha ke umavava washo wathi hayi ke bathethwa bekukuhle nje qoba inyama ndawonye kodwa ubukhosi kubuthathile umaphanga lapha na waxokiza ngambona egijima ngale kwamatende amhupha ngaze ngambamba wathi mina mhlonipheni hoza mfoka amaphanga sengikhona manje asiye ngamagama enkehle phela nqi buyile ubukhosi bomnganza ukuthi ngiyabonga amavu impela ngigcina ncinci bese ngizothi ke nganza kwethu ngiphindeke nje bese ngibuyile esikhundleni sami ngikhala kakhulu ngendaba kabantu General Olomisa wale Eastern Cape wayilunga le NCA commander intsha kaKhongolose eside isikhathi commander waphinda futhi waba sesigabeni sibalekile einhlangeni zeANC waze waxoshwa exoshwela khona ukuhlanya lokho akusaka nayo ubantu Olomisa abantu bahlonishwa noma mina ngazi ukuthi deep down into ethi Zulu nomuntu wakwaZulu Natal akayithathe serious futhi akayihloniphi kodwa when leaders show disrespect or not to recognize other tribes and then they start backing like Ismago ukuthi tribalist that was a tribally statement ayenzile ubantu Olomisa a government official ingakho ngoba vele kunje uRamaphosa njengoba eyinethele nje ngeke axoshe umuntu awazi uxoshwa Ramaphosa uRamaphosa bekufanele abe waxosha umkhuleko hlengwa waphinde waxosha ubantu Olomisa ngale ndlela benzi ayiza ngayo ngoba bakhomba ungakuhloniphi ukusebenza kukaHulumeni ngendlela eqondileyo lokho ngizokusho nje ngokungabi namahloni ngoba sikhuluma ngezinto eziconfirmed ezikwi-public domain that have been done by those leaders angikhulumi la ngendaba investigations has to be there. I can't be excited over izinto ezisaphenywayo so and then ke ibalekile ke into yokuthi ubantu Olomisa
le yanto ayenzile ku Alex Mfowamthiyane ku Gagas FM based in KwaZulu-Natal ku Alex Mthiyane indaba zeGagas kubalekile ukuthi le yanto ayixolise ngoba bonke abantu baphila under rebellion baphila egabeni ezahlukahlukene zama province so we should never promote ukuthi it should not be voted for, it should not do what ngoba maningi abantu base-escape abayihlala nabo la abakwazi ukuyivotela kwayona i-UDM yakhe ngakho yena mayesekhathele ukulida akahamba oloza inkomo emakhaya alinde ukufa angalokuthi adelele bese phinde vuza impi engenasidingo wena holomisa lento yenzile udoti nje ufuna ukwazi lokho ngahlangana na futhi lapho ngiyokutshena bukhoma ngokuthi lento yenzile wrong ngoba futhi uphela lapha emhlangeni uzoheheza lapha uveze ulimi ngakho ke bese ngiphinde ngidlule esigabeni ke nganza kwethu sokuthi kubaluleke kakhulu ukuthi njengopresident waMabhinca ngikusho ukuqonde nje ukuthi sibheke kuyi-weekend enkulu kakhulu i-weekend enkulu kakhulu sibheke kuyona i-weekend la kuhlangana khona amaciko kaMaskandi esigabeni sePhucuzeko eMoses Mabhida People's Park kuyobe kuhlangana amabhinca wonke ngithi mina njengomongameli waMabhinca ngiyamemba zonke igodi zonkana ukuthi zipheleliswe isiqinisekise ukuthi ziba khona emcimbini wempucuzeko bezobungaza behloniphe amabhinca njengoba kwaziwa ukuthi ke iWorld Cup yoMaskandi impucuzeko isineminyaka eminingi kakhulu engaphezulu kweshumi iexista ngakho ke despite all the challenges impucuzeko must be supported despite all the politics of the industry but impucuzeko kumele iyesekwe iphile ngoba ayikho into esiyimisele ngokuthi siyibulale la emhlabeni waMabhinca ngoba noma ngabe yini ezayo esafufusa esakuplanwayo fanele siyisupport ukuze sikwazi ukuthi umhlaba wethu waMabhinca uthule uthi do be strong phinde futhi ngisho ngithi mina ngibanga kakhulu uMadam Knox kanye nezinsizwa zakithi lapha oPapa G wazi bahlangana nomasipala weTheku bahlangane noNational Arts and Culture bekwazi ukuthi kube khona isigaba sokuthi ngawo umhla ka30 kunamaphinifa festival bathi ke iphinifa flick ezoba se-ICC lapho abesifazane bonke bevala inyanga yabantu besifazane bezojabula ngizoya futhi kulo mcimbi ngesiqiniseko sokuthi imbokodo yethu idla amaphinifa ibheke khona ngawo yonke inhlobo yama-design amaphinifa aphelelana nganza kwethu umuntu wesifazane oyigqajayo noyithandayo noyaziyo into enhle nofuna ukukhuthala nje kuyakhulunywa ngapha into ezinhle zakhayo phinde futhi ngaphekwa lokho kwenziwe isiqiniseko sokuthi kuyajatshulwa futhi kuvalwa inyanga yabantu besifazane August ngakho ke siyacela ke ukuthi abantu bawathenga amathikithi baphelele eDurban ICC Arena uze sikwazi ukuthi sibe khona sijabule kodwa siyobonga uma sibona imbokodo ibaningi kakhulu ngalelo la ngoba iyokuphela umcimbi wokuvala inyanga eka August yembokodo ozoba khona la eThekwini ziyakhala manje.